seta de thande de senda tumbe ge tuwa khachi che and then senda kebe khachi lopti tharinge lopti joshi di gan lopti che yi ta thande de tuwa khachi chido tense pande siring la ki what is premolar. So premolar is a type of teeth ra nga ju khana gi so gi rik chik re premolar tamso ngama ramra the premolar the so gi rik chik re chen ti gi so chile di it helps in the grinding of food di che that then give the lobsan domala ki sir is fatty acid and glycerol the same the chipo mare chi shwe fatty acid di glycerol ni chipo mare fatty acid na lo ya carboxylic acid ki group yung re and glycerol na it's a trihydroxy alcohol jig ngobu toni kheba yure shwe chipo mare chi shwe then it then kesa sir explain pepsinogen again. So pepsinogen say it's an enzyme but I would say that's an inactive. And that inactive enzyme doesn't do any work. Inactive means that it is dormant. It is, I would say, it is dormant. It doesn't do any work. And that inactive pepsinogen is being converted into active pepsin with the help of hydrochloric acid. So pepsinogen is a name of an enzyme, which is secreted by which is released by the secretory cells of our gastric gland. And it is inactive, but that inactive being is converted into active pepsin with the help of hydrochloric acid. And the major role of pepsin is to digest protein. What is the meaning of lipase? Lipase is a fat digesting enzyme. Enzyme ki ming chigre, and the enzyme charabati ki rigdi shazil. Jugo res shwe shazil di jube thone kharile gyurgurilana fats dige the fatty acid ta glycerol apa breakdown chikres shwe. So it's a fat digesting enzyme. Pasan domla, what is the meaning of a gallbladder? Gallbladder the wangbo chirenga ju suguna gi wangbo chiche. It's an organ of our body and it helps in the storage of food. Right? Tinu rojla ta tikpasaya tikusaya gi no roj gallbladder. Tiche? Odo sheje tiwa khashishto ta denge gebe geji lobsen de tarimati ai. 야구시 센로난 다른 진짜 계획이 롭센 데이터 이쪽부터 단다디 간티체 이 조시 가르카리치 메담부터 마시티나 이 vaccination 간또 티고 섬스 vaccination 직체 안데네 fermentation 간라야 테스트 티기체 티기 데네 제주시 다더니 나이트로젠 사이클 looks the nitrogen cycle na nga nitrogen fix share the calling ba lo she ta to tu chi vaccination tangbodi vaccination se na khare se na WHO gi World Health Organization gi khare shur se na vaccination the khode bu shur shwe na method se na digidu process se na digidu khari na process of preventing diseases. So now the getting kaya chedu tachi gyulamdo chirwa process. It's a process of prevention of diseases. Or the preventing diseases. The data which language of vaccination secret tadi kote ustare nasa kautom chetla. Ta also the came education bukashina ta ngongo ka vaccinations narwa nasa ngongo cheyagi kaptilwa kapyata vaccination the image kapkya ko SKU mare ngazu main de sukunal su lembatila vaccination sirwa ta kanda ngazu nasa the kautom cheya dile yata chedang chiyorwa gyurim dinge tap de buta jinde kebe gi pavil chila yang ngazu ge ni gyurim shichma tigi gyurim shidi number 1 number 2 number 3 and then number 4 gyurim shidi inda. So let us start how do vaccination process help in prevention of diseases. Number 1, when we vaccinate ourselves, what is done is that we inject an antigen into our body. Once you antigen di lengorta, antigen sigde. Antigens it's a substance, it's a foreign substance that which stimulates our what should I say, immune
response to produce an antibody. Nge tokto shubhe na antigen se na substance shigla lago re substance khande shigla antibody shigla na it's a substance that helps us to produce antibody. Antibody sunkhin ki antibody sochungkhen ge ta ngazu ki substance shigla ya antigen sa it's a substance that triggers the production of antibody in our body. So any substance, that could be any substance. That substance, for example, that substance could be from bacteria or virus or from our own body also, or from any other external agent. Right? The foreign substance is called the foreign substance that triggers the production of antibody in our body is called antigen. So vaccination so we inject we are taking antigen in our body. Process antigen lab antigen lab process antigen activates B cells. So during the antigen getting on the sukuna left half the garang on the sukuna layata, the king it wang on the sukuna laya tagi that chick tabung cell blood cell medava yungurba, red blood cell ure, white blood cell yungore netandate B cell the card the it's something related to white blood cell. Manzuki chick ta carbohydrate devachagruva kaput the color sugar white blood cell and tabung carbo sanatic menduta target tabung carbo white blood cell the devachagre on the white blood cells and WBC white blood cell white blood cell lymphocyte leukocyte sigurwa leukocyte we call it as leukocyte nang ne leukocyte tange de leukocyte we call it as leukocyte rig mandava nga yungurwa nga nane ta eosin neutrophil eosinophil basophil monocyte chechene ta yungurwa an thama de rimba thama de langegi lymphocyte chechtiginda type nga yore leukocyte laya neutrophil eosinophil basophil tak dusung ye develop mixes kichang me dunge ma sheshana digidwa nge jimi stimo go bache dela neutrophil yore eosinophil yore basophil yore monocyte yore shidichen thema nga rimba nga bati rig nga bati leya lymphocyte sa pa lymphocyte da dewa chagri nga so B cell di lymphocyte da dewa chagri lymphocyte nang lo ya nga jo ge T cell da B cell cheshingi yorwa so ngete nga thande B cell nge jobi B cell nane sikti pebi so B cell is a type of a lymphocyte gi chigre roba and lymphocyte is a type of a lymphocyte the WBC gi chigre so in a way you may say what is a B cell it's a type of a white blood cell gi chigre lane tigi to shubina white blood cell gi chigre B cell di B cell lana khare shubina nga so bone marrow cell lagirwa B cell bone marrow cell kansana B cell di bonganjo bone marrow nanglo ya sugi yore sobatsa mai bako 차동야 치고래 직 차도세 등이 mature 차고래 근데 차상아주 bone marrow 날 중구여자 요즘디 차상치 bone marrow secretion maturation this 차상치 all these things take place in a bone marrow so therefore I would say B cell bone marrow cell 라고다 bone marrow cell so antigen 먼저 수분하나 레버다가라 it activates the B cell di 먼저 activate 차도고 그래서 B cell 디다 지가 레가치가 고추도고 니 이름아스나 세도고 so B cell 기 같이 그래 세베이나 렘바숨바텔라 다 activate 차사베줄라 B cell 기 레가치 그와 배낭 아주 라도 카바도 침베이나 나래야 지그 로 큐니요 말에 야나 라도 카바도 침베이나 아주 심칠루브레 심 레가치 기면도 와 주보다가라 until it gets activated 콜레 내가 지역이 두수지 코 activate 차스나 then it works 디마토 페코 내가 지금 인도와 so activate 라이디다 내가 지역이 두수지 레버도 실와 so antigen activates the B cell and 내가 지역 고수 그렇다 간 내가 지그레스 B cell 기 내가 같이 그래서 나 B cells produce antibodies 다 데려와 내가 뒤치기로 B cell 기 antibody 수요 그렇다 수분나
such exawachi ya antibody lan so ngazu thanda de lange vaccination ngang ke shedu sambala I'm using few terms please be familiar with these terms first is antigen and then second one is antibody and then I've also talked about B cells so B cell the activate cha and activate cha ne lega khar chigre sena kogi antibody sugunaliya te thamatla antibody di serve takara ta antibody khar chigre ta nasa di chame tangri nasa sungi gi busing di ge bacteria da using asu suguna lewe na they destroy them and thamatla antibody kills yana destroy microbes pathogens slash aurwa dok seshne ta naza songe gi ta busing thasin tabu desite ta meba sugirwa dok sre ta gyurim shidi sida vaccination ge ngajo sugbu ta vaccination sena kare naza kaya ge tablam chikilwa process of prevention of disease ta naza kaya ge tablam kandichi gi thone ngajo nasa de ka tu korsna ta ji vaccination digi lega chidandi gyurim dige di shikana ba tap de watch ne ma she thangbati ya when we vaccinate ourselves we inject certain amount of a small amount of antigen we release antigen into our body we take an antigen into our body secondly and that antigen stimulates activates our B cell B cell sugunangi B cell it's a kind of a B cell the type of a blood cell white blood cell it's not a type of a red blood cell it's a type of a white blood cell so the B cell gets activated and once it gets activated it start producing antibody B cell gi antibody so go chugre it start producing antibody and thamatela as a result of it digi kengi antibody so kengi nasa di songe gi bosing digeri sametang tu gore and antibody finally kills or destroy the pathogens disease causing microbe so these are the four events that occur during vaccination how vaccination help us to prevent diseases natsa di kagdom chele ya khandes pento gorsena adi gyurimshidi dokshechne balde shekyapi dechikche okay that in the kransole ya tuchi gan shagi ngede tibodi thande chala nge link ya me kransu samnu tanrochi kransu nale rai nganso vaccination di tanda di vaccination the bacteria dige the nasa sungi gi bacteria thasin dige the mabsoyala vaccination yorwa ta imbene ngajo gi virus dige the vaccinate che di ngajo gi ta yonggo mare de karsigre ngajo gi thanda vaccination gi thone thanda toxin dige the sameta to de yonggo mare kharchin yonggo menas why vaccination cannot be done in the case of viruses. That is the question for today. So you may think of it. We normally vaccinate ourselves in order to kill those bacteria, disease-causing bacteria. So it is not applicable in case of a virus. Why is it so? The day get to so the cancer knowledge, the consum touchy. Now the vaccination groups have check. Tanga the fermentation in that. Fermentation thing dundangama thing fermentation kari emitting it the shagabi. Tarin thing is testing my yevachi fermentation. And the table you doom cherwa. So fermentation the fermentation that the setting for Louis Pasteur the divided Louis Pasteur the divided 19th century the 1860 the 1865 70 the part the wachilaya ani the 19th century sugar the wachilaya ani the setting for Louis Pasteur ko French michire ra ani ko Lille University ta Lille sa de tirwa jasa chirwa France ki jasa chikta di Belgium da nyebushitare ta di jasa delaya Lille sa jasa delaya University tholop chempujure University of Lille chechnaba delaya ko ge ta laga chigore chalina gore and de kap tudu sambala ta Quran ki tsarik pa chimpe sonsa da University na lopti chigore professor chire la dene kap tudu samba 1865 da chile ya Quran gi getu chigi pala chik ki ane Quran zala yongchene kangen chi shubri ra kangen de khar shubri sena kap tudu samba ta getu digi pala digi
wine sugu bedarwa mix gi beetroot ki alcohol dinde chiki di sobe kapsu ani kange di chikhyum bare kange di kharshu brisena nge gi wine dige di chang dige di nyeb kapsu tamadele ya ko thola dogudus raba duksheshne ko kange di shubre and the day kange di ta ko samta chine tamadele ya ta ko khari 셴버슨 담아들다 그게 가리 콜라로 컨데스 쳬버스나 그게 와인디 소교딜다 창마다 심주치 텔침바지 제사비 줄라 그게 담아들라 와인 소교디게 그게 히트 쳬버리와 투즈튼두시링가 그게 히트 쳬버레 히트 쳬네 아니 그게 다 와인 소야야 만족이 다 싱데릭 망부치 배조 당고어봐 안 디게 디당 디나랑아주릭 망부치 용고어봐 아니 박테리아 타신 디게 갱아주릭 디게 디파 알코올라 유르고어봐 창라 디게 디파 릭스라 파 유르고어봐 that is called fermentation 다디 유림디 하고고어다 단데네 그게 스타바지 그런 예버스나 박테리아 다가랑기야 fermentation 정백값소 슈거 디게 디 락틱 애시드 라야 유르고도아슬라지 다디 그 예버 사바지 예버 fermentation nalaya rik daminaso doas bacteria ge check fermentation ngaso thanda dingela kharishin gosana fermentation di dinde uchre ngaso ge food risks yungurwa ta derwa ngaso ge se sago dindi food dige di thamadela energy le yugorwa remar energy le yugorwa se sago ne derwa an se sa gyele yang ngaso khachi oxygen pejutan gor tande pena ngaso shogja kyaso mabuji shogja chöre shokja digeti tande session be shokja digeti ani ngaju tada sedi judere ani ta kachi ju sayo gyurerwa an juediya ngaju gi solungdiya pejo tambe tone ta dila jujo malaksena dira jujo maladi gyurimgi tone ani ogjingup lagirwa respiration ogjingup respiration now this is a respiration ra respiration ani ogjingup gi gyurim tone ani ngaju gi said nutritional pa gyurgorwa this thing happens the bacteria dige ina ya soksha chirwa soksha tasin chire tamo chire konzo imbe ina ya se gugure se la longs chu gugure se di swebe tone konzo ina supudi choel ya nutrish gugure so food energy konzo na ya gyugwe chire so the gyugwe kapsu food energy le gyugwe konzo le ya food di karre la ngarchu rix dige dirwa bacteria they just love sugar so ngarchu dige di karchi gresena bacteria dige di they do not use oxygen. Nganzo oxygen pejo tangu ore, right? Shukche ata chitangi shukche tuzu mangchi pemo chebajile yang nganzo oxygen solung de pejo tangu tone sedi ane nushuchila yurgo ore. Ene bacteria dige dimbe ina ya sedi nushula yurgo ore konzo imbe ina ya. Ine de konzo gyutan de test dagmare kansna konzo they do not use oxygen. konzo oxygen pejo tangu mare. Ane oxygen pejo matan betone energy de sedi energy le yurgo because they also need energy. right ani manzo oxygen la gyube kapsu energy la gyube kapsu ya ani manzo ge carbon dioxide water la sokba de release chigo ra ani bacteria dige gi se di check nushu la gyube kapsu ya ani check alcohol soya la sokba fermentation like what did this during the fermentation fermentation ki kodo de dudangoma de shutsain ba fermentation lana organic food molecule de break down anaerobically by those microorganisms for example like bacteria that thing is called fermentation so food breakdown chigor the organic molecule food is an organic molecule food di kharre organic molecule shikre pena glucose is organic molecule it's a food so organic food molecules are being converted into energy and that is majorly done in the absence of oxygen fermentation kapso oxygen vegetango mare in the absence of oxygen right and for organic molecule the breakdown chigor and breakdown chechene and bacteria dige energy gugore energy guye nyamdo le ya and food the alcohol la jurgore alcohol sogore tagana shingi lactic acid ya soesivre ho the natural sagor ngazo fermentation se adi ta ding a formula do tv for like fermentation lana organic food molecule are broken down to produce alcohol or lactic acid in the absence of oxygen pejutango mar fermentation na so that whole process is called fermentation ta le special gi adin yebad nyebre ota chang di serve cups wine di serve cups ya organic food molecule chura mixing sugar digedi ma bacteria ki breakdown chechene and alcohol la guru that thing he knows
봐. 다 거기서 싸우지 가냐 버려나. Fermentation 중배 값수 bacteria they also produce lactic acid. Lactic acid 은 소유도 왔어. 봐. 이 lactic acid들 땡체네 아니 큐브야. 다들 창라 되게 와인 되게 큐브야. 내당치 차그도스. That's because of lactic acid formation. So 디코 사바지 셴브레. 안 디네 거기 타마들이야 19th century end 와 지가 18 something 가서 70 something 되와치래 거기 식디 줘브레. Pasteurization 세치네와 fermentation 에 식디 줘브레. 어두시잖아. 그 pasteurization 에 콜 사바니에브레. 가서나 디카니 디세라 거기 와인 소샤바 미디기 비것랭이 미디기 Mr. 비것기 와인 소샤바 주여봐 디큐드레기 강해지 태고르바 안디 큐드레디 김센세주 치도 삼발코 카르니에브스나 오 fermentation 디 중배 값소야 랙틱 백테리아 디기 랙틱 애시드야 소유도와 랙틱 애시드 라텐치네 찬다 와인 디큐 두고도와 세시네 그 사바시니에치네 안 델레야 거기 강해디 세야야 아니 단다 거기 와인 소샤바디 격스링갈 거기 히트업 체브레 near about 60 degrees Celsius the rate which heat chene and bacteria curgin gilix bacteria churwa dige titsame chimber right and due to heating and titsame chene ani tanda khogi social wine the curgu mar so the sabu soya dila chisune sekti pasteurization lan jobra so fermentation the pasteurization need test eva the chadi gre need oduk che ta fermentation ki kode che and fermentation na ya denge formula da usti and the kode din an se to gre shue fermentation is the process of breaking of organic food molecule in the absence of oxygen and result karre tamade dumje karu sungor karu sogre karu chungure seveina alcohol the lactic acid drinks the sodi gor so do she ta aju dine product la tenchene tamadela ya kharisto yugudu dila tenchene nge sabachik lac tanda di fermentation la rik khazume dimachi shei fermentation la rik zoni chinga zo sigire taininge de sum tishagi rik sum di kharisena tangbodi yede khatisum alcohol so alcohol fermentation also chara dige sugorba alcohol fermentation fermentation di rik tangbodi type tangbodi. There are three types of fermentation. Number one, it's alcohol fermentation. Mixing also there ethyl alcohol fermentation. Also namgyune chana tung de dinal da ethyl alcohol yorwa ethanol. Or the alcohol fermentation che example. Jiba there ya fermentation dinal ya also lactic acid product chi ya the lactic acid sugudwa. So this ne I would say lactic acid fermentation. Louis Pasteur gi say shabdi. Lactic acid fermentation la the fermentation gi niba de che. Summa delaya acetic acid fermentation ya yore ra but ding also normally shira thik bejda ding mare acetic acid fermentation ine kina so the jangnai degree keba yo mare fermentation la riksum de dok sheche chobung also jangsha with the alcohol the lactic acid fermentation ni jangire but there is another type of fermentation that's acetic acid fermentation vinegar yoba odre so fermentation ki kodon che fermentation ki type che and fermentation the kechum start why do we ferment also ferment kachin chi gore that check 금세 저 시합에 나되게 팬도 가려 시합에는 장라 릭스 되게 된 아주 fermentation 그 유니스 두고 걸어 봐. 직체 beverage 되게 돼 alcoholic beverages 되게 돼 당고 상마 alcoholic fermentation 그 유네 중고요 버체 대신 니버들라인 키랑서 디도와냐 책 야쿨인데 동부도 와 야쿨 되게 probiotic drinks 라 so 디나라야 fermentation 기 제거 봐. 야굴 디게 Japanese company 지 소샤 지레 니혼네 다디 콘조게 다디 페 수불라 팬토 슈위에 디나라야 아니 probiotics 디게 디 bacteria 아주 수불라야 팬토 샤바 bacteria lactobacillus 디게 야굴 디게 디 시다 기란조게 감쇼 디게 간라 가르도 디나로리야 아주 똥고든 가르샤 디나라 팬토 제 가르도 디게 지 시다 디나라 friendly bacteria 카치 용고레 믹세게 lactobacillus 디게 디 수불라 빼고에 개춤브레 디게 디 아주 수불이야 랭고와 아주 수부디 다직 당보 남기다 다 가서 유저 말라데 당보 대발이야 아주 수분알다 백테리아 똥다 튀다 트릴리언 용구로 왔다디나 디게디 카식 harmful 카식 friendly 다 디게디 따따지 되고라 계시 harmful bacteria 망아 옆에나 then it creates a problem 다 먼저 같이 그래 what we must do is maintain the balance right gut ki flora de maintain 치고라 they have to maintain the gut flora, which means the harmful bacteria and the useful bacteria they needs to be maintained in a proper equilibrium state. So therefore, it's
it's very important to take in those probiotics, those friendly bacteria time to time. So yakul diyan gulam chigre tadi yakul dutung be na in a way kiran so dinala ya probiotics friendly bacteria dinalo la language or ta kiran ki ane mase dige de tadi fermentation ki sogo or ta yakul dige sama fermentation de gezi fermentation di kono mave ina kiran la yakul yo mare right shodi ya fermentation ki unit chik chungsha bajire right odire patne di mase be ane ya chik ngazu sukpola goya chumen da terzerik ya chik kharik chik ngazu dige fermentation ki gune ra ko re dokse so ya fermentation de kechum che tange jeshin yeba de cha du bin ra fermentation de cha che tang ngazu tarin de nitrogen cycle inda tamadi so nitrogen cycle di ngazu jaya de ta remote chi gi gulam to ni indarwa so nge de la remote chazaj timo ko che ro nge tab de ro che bi at say di tange de la soja semjin ni paju da rani chkiyo and the net tamadele ya do shele tshin chkiyo ba tadi nitrogen cycle tashe gaya churu che do sheshirwa tainda tama ngazolung nala nitrogen N2 gas ra pa phachum boyerwa near about 78% dochwa 80-78% dochre nitrogen gas di mangsho chwe gas shinda tubena tadi kachi krisena di ngazo ge chising ta phejo ke chumbu kasena nitrogen gas dige ngazo chik sugunala ya nitrogen gas protein ta ticker sangma nitrogen gas ki dupsha ba chikwa nitrogen je ki dupsha jo chire ta na sing ngazo sugunang ge ta wang chik khasa ngazo ge ta rigzela sokpa DNA RNA karin sokpa dige the nucleic acid chazan ya nitrogen ki dupsha ba chire so nitrogen di package chumbre zaze di package chumbre ngazo sugula top go package chumbre ta ine ya chu khatu len thwe yo ma khasa lungnal nitrogen di mangta chuyer te ine ya we cannot directly use it from the air so ngazo khachi grisena ne ya le ya during nitrogen fix shigur the so we nitrogen fixation nitrogen fixation de rimbani gi yung sifre biologically nitrogen fix shi sifre biologically nitrogen fixing is yosena rhizobacterium bacteria rich tasing rich rhizobacterium bacteria like they live in the root nodules of a leguminous plant the kengirwa and ching the ching rich gi chawa nang lo le ya root nodules in the europe and the ching do chimpena the gi chawa nang la root nodules nang la any bacteria the tasing the go let's say this is a bacteria the bacteria chinda and ana shinge ya free living bacteria in the yore senang la ya pena azotobacter azotobacter they are free living bacteria chire dige ya senang la ya khonjo gi ya nungnang gi nitrogen di ya chulengo re toxin chulengo re but dige de khurani gi nitrogen fix chigor nungnang gi nitrogen chulengo free living bacteria and those bacteria which lives in the root nodule of leguminous plant tagana shingi ya biologically main de non biological way chingya yor tablam chi di khalsana ngjo ge pena ya chek lightning de chungpe kapso ya duke tho de kyab kapso ne lightning de wa nangke na lok chubi kapso ya and de nitrogen gas da oxygen da de debthone hydrogen gas water da de debthone ya ngjo khar su gor sena su lench ne ammonia NH3 dige sogore ammonia ta ammonium dige sogore di kharesena non biological way lightning da dinde kenta lightning tauna shingi ya non biological way chik shabaj khalan there is another way we use industry soda dige ge ngajo fertilizer de soigu to dige zegirwa and fertilizer dige na ya ngajo ammonia da dige mangbo yorwa so dukshe se dang lo la ya nitrogen letang di chik
naturally nitrogen fixation chungore ching ngazo light naturally the lightning re ani non biological dinala lightning dida ani industry soda industry soda nane pesticides agonda dinge fertilizer digeti sosha digeti ngazo lengor ta digeti pejo tan senala da nitrogen di ammonia da ammonium ki ton le lebgor ta di leb sarwa ta di kharchigre chising digegi ya len shagir ammonia de yana di ammonia di garila gyugure sena nganjogi nitrate tande dela ya NO3 nitrate gyugure the ammonia is converted into nitrite and nitrate the process dila ammonia nitrite and nitrate la urea dila ya nitrification legre we call it as nitrification and the nitrification chinke di sorlane yangya tasin rikchiungure pena di chinke di nitrosomonas bacteria digi mingla nitrosomonas legre nitrosomonas langi bacteria digi ammonia di nitrite la gyurgure taganashi nitrate la gyumye di ya nganjo ge nitrobacter chechine tasing chi yungure ming nitrobacter so tasing gi ming nitrosomonas senge na nitrobacter khonju gi kharchigire sena ammonia di nitrite la gyur dinde chungore process gyurim dile ya nganjo gi nitrification sigir ta kachigir sena the nitrite the nitrate liambaji yang chishin ki ya lingir nitrates are being fixed by the plants taken by the plants and plants ki khar sugire tige ya lempatone protein sugire they make protein and protein seshavati sasen semjen de zogi ya lengirwa and konsu suguna protein to and manzo konsu sachi lenga zulai protein ragore o doksechne korachi ek thep gore ta kharchigire nibati digeti Sing in a dust, Chasen Semche, take a Tassen Semche, getting in a dust. Do you want shits have a Julia, Consul Lubu de Marus have a Jula, Torgura Yapa. Tigetia, Karila Jugusena, Ranja ammonia like Juture. And Dilea ammonification legre. Ammonification. The process de la ammonification legre. That you get the bacteria, bacteria. Decomposer like you are. Decomposer shigje chinge to sta konzo ge dichigor shipachigor protein digeti complex food digeti konzo supuna yosha protein digeti pa shipachene ya ammonia la pa gyura so pa dip gyurim dile ya ammonification lir shisa jula ammonification chungore ta ammonification chunghe di sur chenghe di sur lana ani nganzo ge decomposer mixe ge thasing digedire ta dichikche ta kachigrisena nganzo ge nitrate rich check de ya long la paranja log du chir log du ta chir log chungke di log chungke di ta ngazu ya thasing chi da de chama thasing gi ming da pseudo pseudomonas di bacteria thasing chi gi ming pseudomonas ki chigor pseudomonas di bacteria digi ngazu nitrate di paranja break up che nitrate di thor chene ani nitrogen gas la gyurgol di nitrogen gas ya cheknga zo lungham na paranja chir log to gore gyungkhor chigor ta di process gyurim de la ngazu khal sigir sena denitrification gyurim de la denitrification sigir ta sida gyurim mangbu cher da nitrogen cycle nala nitrogen fixation gyurim chikche nitrification gyurim chikche ammonification gyurim chikche denitrification gyurim chik so ngede na sobo ching gyurim she chik nge kiran sola yang odo che gyurim she de yang ja chi inda tadi nitrogen cycle dagara re lela sta yer gyurim she de kan de she gere gyurim tangbo de nitrogen fixation ngajo nung na ye ve nitrogen de khatu len thu go mare mang thai jure ye mang bu pe ta ine su khatu len thu go mare andi lenghen de ta nitrogen fix chiwa chu lembarwa lenghen de biologically da non biological ni githone any language biologically di thasing rik chi chu language thasing rik khande chi lana rhizobium leguminous plant gi root nodule na la yobe gi rhizobium bacteria gi language thagana gi sa na la ya free living bacteria thasing dige di pena azotobacter o dige di khonjo gi chu language so thasing rik ni dige ani nitrogen fix chi gore che shwe ta non biological way githon tablam githone che khare yorsena ya ngajo lightning den chungor ba naganal ya
dige dige gyune nangena yobe water da nitrogen gas dige de chik chik ze gyuba thone ya ammonia la gyurchine ani chawa pabgirwa and dinema chek papchine ani senala pa thim to gor. That is another way of fixation, nitrogen fixation, and that is non biological. 다른 신기 소다 카드게 나로래 양은 저기야 fertilizer 망보지 소유 되게디나 저기 믹스에게 다 chemical in nature 와 되게디 소유 되게 fertilizer 되게 신간한 표시 단거와 안 되게 기준에야 세나리야 나리준 되게디 픽시 두고래 다 되게 나 소고 나리준 픽시 해 값수 세나라 가리 랩고르스나 에모니아다 에모니엄 라 소과 되게디 랩고르 단 에모니아 데 에모니엄 되게디 찌싱기 야 directly 야 렌스 버다 구주 야 랭고르 찌싱기 봐 렌베 톤에 프로틴 수고르 나이트로젠 데 프로틴 수야를 베주르와 프로틴 수고르 다른 신기 야 에모니아 데 에모니엄 되게디 나이트라이트 다 나이트레이트 레 주르고르 안테 유린 데라 나이트리피케이션 데이트 양 균케데 야 타신 릭치그레 페나 나이트로소모너스 नाइट्रोसोमोनस की अमोनिया दी नाइट्राइट लगुरगोरे NO2 ला आणि नाइट्रोबैक्टर की नाइट्राइट दी नाइट्रेट लगुरगोरे सो दी ग्युरिम दिला नाइट्रिफिकेशन लेट सो अमोनिया दी नाइट्थमा दे नाइट्रेट लगुरगोर आणि नाइट्रेट दी खाची गिरेसना चिशिंगिया लेंगोर सो चिशिंगी अमोनिया इ लेंगोरे नाइट्रेट ले लेंगोरे निगा लेंगोरे नि लेंबथोने प्रोटीन सुगोर ता ग्युरिम शिपा सुंबदी नाइट्रेट दी ngaju nitrogen di gyunkor cheala nitrate digeti khachinya rangcha lungham nalpha rangcha lo to gore dati lo di gyurim dila yang jogi denitrification lagire anti khachigo dudukops khachigo sena nitrate chora NO3 di pa thorchene nitrogen gas la gyuto gore anti gyurim dila denitrification lagire ani gyurkhe di yangya thasin chiore thasin dige dila yang jogi pseudomonas bacteria they do it oh diche ta gyurim shibichi yungore di naloliya ta kete zishinchi shibe inere soksha chik shibe inere konzu sugu nal yobege ta protein dige di zerik dige di pa khachi gresena ani pa thor dugurwa an thornye di sure seveina shikpa chinke di ani bacteria dige dirwa konzu le yanga jo decompose shikje shugurwa an konzu gi thorbo thone rangja se nal pa nutrients dige di pa thim dugurwa ammonia dige di ta protein di ma breakdown chechichin ammonia la pa gyur an ma sena la pa thim ya rangja karchigre ammonia di seshingi su yangja ati gyungko dochre kora tox kya korta nitrogen so nitrogen cycle di deshe gya la ya chungrim gyurim shi di pa chik nitrogen fixation chikche dene nitrification niche dene denitrification dene ammonification o di shi di pa deshe gya re shwe de la bstare on tari digasi tuzeb kembege 한 조용아 둘다 좀 말라야 제용 터시나